Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kersana ingkang raka pengatur waktu hormatan simkuring anu dipihormat Bapak Kepala Desa Mekar Buana, sepuhna calon panganten pameget biwasadaya pangjajab hormatan simkuring, sepuhna calon panganten istimewa kadang wargi hormatan simkuring, wabil khusus kedua calon panganten, wabil khusus dari panginten para alim ulama, para kiai hormatan simkuring. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puji sareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu parantos naparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadaya tiasa hadir dina kayaan sehat wal afiat. Sholawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka Kanjeng Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, teu kakantun ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa turut tumut kana ajaran mantena. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah sakedap deui urang bade nyakseni pernikahan antos ingkang rai Aiib Saifullah kateh Agnes Rismauli. Alhamdulillah mas kawin parantos kasebat nyaeta ku perhiasan emas 21 gram, 840 hijinya. Jadi mas kawin terkianya 21,840 hiji gram ya. Kang saksi kahiji kersana Bapak Kepala Desa Mekar Buana Bapak Ade Sambas, saksi kedua kersana Bapak Ketua MUI Nagara Jaya Bapak Haji Arso Iskandar. Hadirin rahimakumullah, mangga sate acan lumangsung nijab gobul urang moskeun heula 2 kalimah syahadat sareng istighfar taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten kalepatan urang dihapunten ku mantena, wabil khusus kadua calon panganten kersana Bapak Wali oge teu aya lepatna ka urang sadaya kana sejanyak sani kana ijakan nikah. Insyaallah aos-aosan ieu bade dipandu kersana Bapak. Amin. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Neng Agnes sasalaman ka bapaknya sok nyuhunkeun ditikahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Bapak abdi tikahkeun ka Aiib Saifullah suka abdi kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan emas 80 hiji 20 hiji 840 hiji gram dibayar kontan
Bapak siap nikahkeun? Insyaallah suntangan ka bapak bager. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, saat acan lumangsung ijab kabul kalintang saena urang dedelan laku khutbah nikah sakedap. Kang Ustad karena Allah Ustad khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifah wa au'ada alayhi wa qala ta'ala ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا أيما شاب تزوج عجا شيطانه قائلا يا ويله عوسم مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب. وقال أيضا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الدواقين ولا الدواقات. وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره لكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. تبنا إلى الله من ظلم العباد تبنا إلى الله من قطع الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ustad. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah uzawwijuka lama amarallahu ta'ala bihi min imsakin ma'rufin au tasrihin bi ihsan. Sok Bapak sesalaman sareng AA. Ya, gitu. Terus latihan. Lan, sabaraha dinten latihan anak.
Sok dicobian katanya dibayar kontan. Tarima abi nikah kana yang Agnis Rismauli putri bapak kanggo abdi kalayan di mas kawinan ku perhiasan emas 21,840 gram dibayar kontan. Wah, lancarnya. Saif Iip Saifullah Bapak nikahkeun hidup ka putri tegas Bapak nami Agnis Rismauli kalayan di mas kawinan ku hidup emas 21,840 gram dibayar kontan. Tarima abi nikah kana yang Agnis Rismauli putri bapak kanggo abdi kalayan di mas kawinan ku perhiasan emas 21,840 gram dibayar kontan. Cekap Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mending ngadeg-deg Akang ngadua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta wa Yusuf ya wa Julaiha wa alif tabaina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal du'aana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis salatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.